lava se whapoponga o Tala Fou le radio Samoa I tala mai Ausetalia. O whamawina e luas fuluiwa awhi lima se lau mara whātangata wa awhia le COVID-19 fuluiwa I te tono New South Wales le luas fuluwhai tūla o tūna ai a toi mara se fulufitu tangata ua maririu. O whaatupula ia pere au whai o tangata ua whata o toria I mauta ngase o na ole COVID ma ua o atu le lua awhi fitu se lau fitu sfuluono ngase se lau luas sfuluono ua whaapopo atu le numero le asona nafi. Whai no mai le soifua maranoina e lua se lau maritoru ngase lo le vaenga tinga ina. Mai le au wha inga fōu o whai no mai le so, o wha maonia se furufitu wafe ono se lau fast fulu ono, I la tau wa fia mai PCR, ma wha maonia mai PCR test sa whaia, ma le se furutasi afe varu se lau rima se furu walu, wha maonia mai rapid antigen testing, wa ripoti atu le malo. Le sururu le vaisa nei a mata wha mamadu wai e leo ni usa walese, le wha saranga e awheta la multangata le ripoti ane ua wha maonia le a fia I le wha mai. Mai tamaiti ta irima I se furutasi tausanga lea ua ma mata na whaia tui pui, o whaino mai le ripoti o le so e se furutolu te simaritasi pasene o I la tauia, le ua mai au na whaia urua I tui o le COVID. O se whamtaranga ma le minister o soifua maraloina Greg Hunt, o ta ua I ua malamalama nei, o le pepesi o le Omicron variant, wa a matau na tūlata I na taunu I le taunu unga, pe o le vaenga e mutai, ia le toe pepesi malosi o le virusi. Mai Queensland ua whaamawina mai le so tangata to fitu ua maririu ma le whaamai ma le se fururi maafe se lau luas fururu tangata ua fie le luas furufai tu rata luai a whaalau ilo mai le whainga maloni si suinga. Pai mai le ministero soifua maloloina Queensland I vet Diath ua whaamamafa le tāua o le whaia o tuipui whaapopo po boosters pe a whai uanga waa le tangata. Pai mai le minister I la tau ua maririu mai le whaamai e leima seisi ua whaia se booster e to o fitse lau ma le lua tangata o lo o tong fitia ia unga o le whaamai mautanga se ngase le teminei fast full fitolo I le vaenga tingaina ma le to o sifuru rima whaamanawa I masini whaamanawa. Ta ua ofisa sira soifua maloloina mai lea whaitua o Ausetalia, John Gerard, o le to lua tangata na maririu ma le to fitu lea, pe a ma le valu sifuru ma le iwa sifuru tausanga le mātutua. O le to lua e le I whaia ni tui pui ma le to lima, ua whaia tui uma e lua, ai lei seisi ua whaia se booster shot. I te tonu lama Queensland ua whaamaonia mai le so ua o atu I le valu sifuru no afe iwa se lau lima sifuru tolu tangata o lo o a afia I le COVID I le teminei. I Tasmania e afe tolu sulfitu tangata afia I le so, a Victoria ua whaamawina le sidiela I titi ma le luas fururu afe o cases fou, ma le to ono o tangata ua mani liu. O tau tino le pāremia o Ausetalia Scott Morrison, o le ao foi natu e Ausetalia fsosoni umai mawhaio na ia whaatino mō tonga, I le mai ai o le tsunami na afia I le motu le whaai unga le vaiaso. O le soe malanga ile wa alele Ausetalia mō tonga e ilo tūlanga o mea ua whaalengaina. Ta ua le pāremia lo ngā lue nei ia maua se fsosoni mō tonga, wa o se vaenga o le ainga wha Pasifika, mai au lapa no fsosoni i Ausetalia. O ta ua le minister vai fafo Ausetalia Maurice Payne, o lo mata I tu nei le vaenga o le Royal Australian Air Force Ausetalia, le vaenga ua afia o le motu, ma ua ngā tu nei fo I wa alele su e Ausetalia mō tonga. Whai noa le minister o mata upu matina e whaavau maloa ma le Pasifika I tono Ausetalia, o le whisota inga tonga ma le lalolangi ua afia, o na ua whaleanga ina se undersea cable, ma ua whaafai tai whisota inga. O le au maulu leo ato ai ma se vaenga tele o tangata volunteers ua whaapopo atu nei le sa I dio se tene tite iwa tausanga, o lo tau sa I dia pia mai le Blue Mountains I New South Wales, tanu mai le stofi o le vai astaruai. O Charlize Mutton na muri wa ai se fale I Mount Wilson, tu sa le maleona 10 kilomita le tu I matu I se sifo Richmond, le whaapea sa ta whawai malona tina malona tau ainga mai Queenslandi. Whai mai leo ua whaalau tele le sa I ringa taru mai lava le sa e le I maua lava, mai sa I siria ma le se lau leo whaingadwe ngā leo ma le sosoani whaavavave o lo o ngāne rue ai. O le au maurua leo wanga I ane le so mo le sa I ria o le Hawkesbury River I Windsor, ma sila umai tue ono a awhia I se tasi pe a leiloa mai lea vai panoa. O le lei o le tau I le so ua whaaftaia le au su o le aono whaingo fiai na lātou ngā ruenga matalo sia e maua se tala fia mo sia tene titi a mai selo na ainga. O whaamtaranga muni nei ua whairoa mai e leo e whaapea na muni wa aia sia tene titi o ofuina se topla na piniki ma se lau se tete lanu ni uni.
Ma le tara muli ua whaeloa mai popolenga o le Australian Competition Consumer Commission po o le komisi ua whaengoina le ACCC a Australia ina uaria e nisi o tūlanga e whaatatau i Rapid Antigen Test po le RAT e peo na whaapuupu uai a to ai matau ua whaatau ina i e nisi o pisi nisi te tele. O ripoti mai le 9 News i le au li nei wata wai popolenga o le komisi le ACCC ona o le tau o lo whaatawina i a test fa mai ua o le 5 selau o whaatawina i test kit se lua. Whaamania mai le komisi le mawatu o ripoti i aso taitasi mai tangata whaatau e whaatatau i le tau o whaatawina i a test kits ma ua tuina mai ei nei ma se lapta inga le komisi a whai a maua pe whaamaonia i a tūlanga o whaatino ina e pisi nisi te tele ma whale o loa o le a whaasala ina loa i se whaasalanga tupe e ono o atu i le se 10 miliona pe sidi atu foi. Pa mai le sui o komisi a whape fo i whale o loa la haiti o lo whaatino ina i nei tu ai ngā tūlanga. O isi whale o loa o ripotia o whaatau gina i a test kits nei e tasi mo le fitus futa la. E mai se lava i le teimi na whaititia i le sapalai a o whai te tele fo i le pepesi a le whaamai. O le whaamtalanga al komisi ua mai aneo na whaafsota ia i la tōro o ngā osia test kits nei mo a la tau tau o lo whaatawinai. O le tūranga sa masa niai le tau o loa si atoa o le test kit te tasi sa whaatawina na o le tolu tā lai marima. O le tūranga le peo na mōni mawina fo i Tala Fou o tau au ina wha o ngā fo i anisi o au whai pisi nisi matangata taito o tasi le awa no le sioti o test kits. E sa idi se ere niai rungo marketi online wha pe fo i mai tūlau o le Facebook. Whai mai le komisi a whai ai maua o le a whea ngai ma wha salanga. Tala nā le video Samoa mo le nei au auli.